Ekiro kimwe cyo ku 12 buri mwaka ensi yona neba nejuka ekiro cy'akakoko ka sirimu ekiro kumanywa nka World AIDS Day. Moses Biryo Misho orukutura mu Kisenyi Mbarra nomwe ahabantu miliyoni 1.6 abarukutura n'akakoko ka sirimu omu Uganda. Nagirangu akehaye kugumana ashomesa abantu ebikwatire n'akakoko ka sirimu bwanyuma yo kushanga kine. Kugenda mushomesa abantu abikwatire n'akakoko ka sirimu. Okuba nimanya ngo abantu miliyoni 1.6 bina akakoko ka sirimu ni bace munonga abari kwega mu bina akakoko ka sirimu. Kumukito tukihayo kugira ngo tugane abantu twina akakoko ka sirimu tumushomese bamwe kugenda mu misho. Omwaka gw'2022 Moses akarwara indwara y'umuraramo kuyagire omwirwaro kuraguza bashanga ine akakoko ka sirimu hati amazire myaka 12 n'oburwiro. Ni akakoko ka sirimu kechezo mu mwaka gw'2022 ubwo narechereza nkema mu akakoko ka sirimu kurugobwe kwikahatiya no myaka 12 ntwire nako kunga cyangwa kutona akakoko ka sirimu abo kwa imizibu byinji byo kuvugana nyunkije natandike imibazi yaravizo mu mwaka gw'2024 obyo mbazire kurwara indwara bakweta ko menjets umuramo namwe ni prangwe birerwe yonjira mu bantu n'akakoko ka sirimu. Moses nasima Ruhanga ahabwo kugira ngo omwaka gw'2024 akatunga omukazi owazire nawe abana babiri kandi omukazi n'abana tubine kakoko ka sirimu. Hati twina abana babiri kandi cyo mugisha mu nje cy'inkusibira mukama munonga ngira mukama nawe kandi ndayagira ngo bori hore oyigesa abantu ucara wanje tayine kakoko ka sirimu. Turi discordant kandi twina abana babiri nabo barije tibine shonga omwine myaka mushanju ndije ina mezi mushanju. So icyo nikisimira mukama kugira ngo ticaburyo mwabo ko ari ndiko ko batunga babanaga osiga kunko wanje turi hamwe icyo kumubiti kusimira mukane chompo. Nko muringo gume go kushomesa abantu akakoko ka sirimu omwihanga Moses nayishongora ibyeshongoro by'akakoko ka sirimu kubasa kushomesa abantu kureba ngo bakerinda. Ihangire itari mu kakoko, ihangire itari mu munywenje, ihangire itari mu kufaga akakoko ka munywenje. N'obujunalizibwe bwanje, n'obujunalizibwe bwawe, twatire hamwe tukwatanise, turwanise je mu abantu. So akona kamwe akandi kagira. Abaturage mwe na mwimuce imyeta abashija n'abakazi turwanisa akakoko ka sirimu twakahibere nikatucinaho. Nahise mbaga ibiri izinkuzamo imwe oliya kanyesire akanahinje kunka mu matemu nibageta amatakura hakubari akatuma ntumwa yaje aza mugambire Moses ahamba atakayishongwe bikwateye na sirimu endijo inagire muri akabari MC naho ko yagire kumpa kazindara yaje ngo nakweshengira itwa hatwijire kushemererwa utakagamba abikwateye n'akakoko ka sirimu. Mwishati wabo tagambire ibyo mbaho utakacemesa abantu oryari gamba ya. Bamwe abakutura hihi na Moses ne bamusima ahabwo kuba omushija murungi orukwehayo kushomesa abantu ahakakoko ka sirimu. Moses ne mugamba wo kugira ngo n'ekintu kirungi kugira ngo wakeyayo yamanyisa abantu tubasa kwerinda akakoko ka sirimu. Kurabera omukuterana n'abantu abatekebize tubase kubanza kwekebeza waza kuterana n'omuntu ninga koza sekondomu ninga wabo ino mukundwa wawe wase kwikezangana reka kuzahera. Moses nashaba abantu abina akakoko ka sirimu kurenga utubakaturiza abandi kandi n'abatakine kureba ngo bayerinda. Ahabwa TV West ndi Ivan Tusim.